to F Z O R O. Let's go. To F Zoro but E not bunyi. Te kakian pelagi ni siate bro. Ban ya pek kai ong. Ngan hap bai ban ong la long kom ni hanang om der la ong hap dei ban ong bai. La long kom ni harum om der ong la long kom ni hanang. Oh. Hildas ma ek. Lit ani lit. Oh yes daddy. Tah. Oh. I'm very excited to your gameplay gini siapa? Kawan si orang nak. Namar bagi ni kita pro benda sudah tak tahu. Lah su internet baik gameplay gini siapa? Dah, let's go. Soro. Kan nam ibak soro I body shot ne debut ke am headshot. Dah. Debut ke dah yo head away seong. Oh yes baby. Okay, but it's not good. Come on. Whoa. Huh? Bunny, go. What the heck, bro? Le. La create soro fast. Tah, bunny ro. Bang ni se. Hane de la ya. Bi 70 kan ni. Ban yo 70 1 vs 6 sah pek ya bunyi. Okay. An pek mana cerah mentang apa isro mentangan pek su bunyi mo. Je, mana ki fan jung na tau vote. Bunyi vs soro te ngakwa ban ni ikan mana ki de fan jung na. Ta, let's go. Here we go. Come on bunyi, show me your skill. Skill mobile player soro te la dei ban la ka 1 vs 6. Oh really bro bunyi bro. Okay. Ta. Fan baru arlut balik. Okay. NG Soro. Oh my god. Really? Oh my god. Oh my god. Nanti fan jong bunyi dos meter win atlas. Ketah hise ada benlong. Habis 1v6 saya Soro. Ngam tip show. Nanti fan jong ro. Tang banga pate ngade fan berarut ong bek kemta se ong bek kemta se amal dawan I know ya Soro bro 1v6 pa pek kai both of them boss I support yes we have ban long kemta hit te bro Soro come on let la de la I bet ka fiery ba Soro tah ngane pek Soro ha bani nama udai really bani. What the heck? Heh? Ore bab. La Soro uday player 1 vs 6. Really? Tah, let's see. Ngana bi man song tama. Namarom tip reban lupa. Subut pat ba mano ban job. Ngambut ngam ong reban ong ba. Ngam ong reba ki fan jong no re ngasukwa i pat ya kita ki vote semua ba mano ban job tharai chuya guess kaman chuang nice gameplay white 444 vs biana. Oh my god, so let's see ngan pe ye beni nang pe ye soro temo normal sih we have big ban support we have ये क्या है भाई ले भाई ले la create Soro usro la da ulak kai da mobile pro try kom ni ngomong dapat benong la kod la kai te ima palat om internet lagi ni namar ba kia pro headshot palat ong kamot palat bias skill re kita ki movement dan kita ki aki la daya yap no te tak ada empat dalap isong shit empat lap isong tat empat lap isong kiara kata kar kompet kamot kila ya tep no namar ba kita ki pro player te kim tang sumi la ya yo te ngan ong kom no kat kiva victory boss pack okay tah dia pack kat kiva victory okay let's go but the movement uni Soro bani ore mobile player isai kenapa what the heck
Pej la ka ada mobile ken ya usoro pa la ka. Kata ti benong bangan chu control ngai usoro bangan ong suro pia bala ka ada mobile. Ti mentua you kan bakat ba suruh ke macam ba un shoot hit ya kata ke PC. Takkan I know one we are say. Namla ra ma bangan control mga pa daya like tok te la ya ima. Oh hoi sung ba se like la mo tok tok ngam kan mau redam ong ri pali ngam kan mau mobile player vs PC player. Yes. Vote for Soro and Jet Li. Vote for Soro and Jet Li. Really? 1v6 set ya Soro and then one dia Soro vote brother. Jim mobile player what the heck? What the movement? Movement Bonnie có đâu không nè? Có đâu Bonnie ngas no movement Bonnie ek number mobile player. Mobile guard player teman si om. Ta katur biang hi se. Tentur la biang hi se to la sedang yo ban ya skill kena tambah we have to maksudnya we have to cover ya la dia nomor ba. Pro player tama tang wait. Ngan ong kam na. Kya bolu hai isme? Bolu kya hai usme? Habatang sumi lah kom ni dengan ong kom kan bakin ya lap ban ya skill bakin ya lap ban ya ayu white triple fourth ya bro ngan ong kom no kakim play apa kom ni kini player ki player 1vs4 1vs6 tanpa we have to test ban ong ya trend yang ban khai mo ting le ne bun ban rush buni kom ju Surur kumju ya kata ayo because both of his guys kemana 60 fps vs 600 fps really kata lele tu dah dari shot come on bunny nah le bhai le hehehe 0800 fps plus bro CEO of Two Face but sorry sir sorry sir because in my stream बहुत गलती से because my English is not good because I know you are a CEO tu mah long ban ban keren rom nang re ban keren pensiong shit pai ba om nang re de betu ke tang ba to lele kaman mama suruh an mama boni mata boni te mo bayo yu ngan pai boni mah la wai kat jing speed pro wal ro dang le bai le suruh to easy kan easy ngat rai suruh tang ba uno gaming sama beniat mana sama menta sama beniat tama alergi beni ya PC ro dang yo mark liang baik teh kam tai dapat tu ke biar suruh come on guys don't keren pareng tang ketin make lia om tip load hoste mo tang keren kasir penang re betu ke ket de point bro pimot ong ayu kan lau yang nak CEO dekat CEO teh one page stream W2K teh sengau long sengau lek ran teh beli ayu suruh dia 6 persang CEO persang ban control ye members lane ye manager jongpi ban lek ka one dia 6 stream jong W2K juga sendan benar keren boy nak saya bos ni kena mau khatra W2K ngasak kontrol kelanga ha usoro dia apa PD CEO ro kamu ta apa CEO teh buni teh super baik bang ra kamta semua CEO 800 FPS kadai on fair gameplay
ai răng yang ngabos perwias por long nem ai ha kawai kasni ya sen boy raisel ya soro wan ya tu ai yang jabatuke soro ni kenapa nih come back brother nah lah đẹp ông tê bro easy game ni kita semua Alistar easy game hi PC pegat tê pro hi I know she is a legend long ni em bos ya kebangan ongah bang bapak kaya senboy baraisal and suruh marwai ngam la bangan mandra ki namar bangam dere manager jongki am takada no gaming nanti affair frame rate sila tip suabat kada tunjuk sendan kata ini supaya I jadi plan next year mi soro la shumet kemana la shumet too good